Kombongan masalok na puang tu di pakaborok lan puang Yesu. Renungan harian Toraya Senin tanggal 25 bulan Talu tahun 2020 misa. La umbasa ki ikadan na puang matua dolo diomaita mas sambayang. Mintu na kaput dipudian siaka di pangkeran ki patuka mati olo malabi imi o puang matua lan temelambi to temo belana liu mamasemi siapa kaboromi. La umbasa kan kada maseromi pena masalo rondong kan deno pa na ulendu ikadami kada tuo kada manapa lamenda disulo lan katuangki lan puang Yesu kinai mas sambayang. Amin. Ibrani pasal atalu dimulai diomai ayak misa saya lako ayak anan kadanna puang matua Kristus mandu malakbi na Musa. Ia moto esang siluran masalokku tu pada unapa petamba daumai suruga. Pematang komi rasulu natomina kapua tumangka taku ia motu Yesu. Tumaruru lako to unturu takbai susi Musa lako makalimakna apalan banuan na puang matua. Belana dibilang patokmo ia untarima kamalakbiran losong anna Musa susito umbangun banua losong di pakalakbi na banuan na. Belana mintu banua tau umbangun ni apa ia tu umbangun angge maritik ia mau puang matua. Ia tu Musa maruru lako makalimakna apalan banuan na puang matua susi toruranan laumpa pesanan ni tumintu apa la dipokada undinna. Apa Kristus susi anak ungkuasai makalimakna apalan banon na puang matua. Kita morate tu apalan banon na podo ketang tileluki tu pena batta sia kaparan nuanta tu taposatuan saya lako mak katampakanna. Amin kadan na puang. Kombongan masalok na puang ia tu peranungan ta atau to temo angga ma iringan na harta terbesar. Ia ke di pemarangai tu kalingkan na katuan na torotolino lan mintu attu situran. Butung ia tu mandu Buddha na pari-pari tau ia motu apa na tiromata. Susin namo kamorayan untoy kuasa unula pangka amadawanna sia senga ana. Situnganna taerana sala tomai kamorayan ia rakaya la ditimbang siala dipana ata situru kapatonganan. Kombongan na puang ia tu pak kaboro na puang matua lako torro tolino manasa sundun saya lako untampe tu kamalabiranna anna mengkaula saya tamatelino unala gantolino. Belana nanga kumua anna ia tu kasiumpuranna sola tolino tu sanggangmo na pobua kasalanna tolino ma'din di umpuran ni sule ulendu ikagarisan kasalan lan Yesu Kristus. Puang Yesus saya tamalino ia mo tanda manasana pa kaboro sundun ludio may puang matua lako tolino. Ia mote tuangga mairingan na tu sipatula di parri umpadioi kale belanna iari anna di pakiangga sule tutorroan tadi olona puang matua. Puang Yesu digente tomina kapua susi dipokadalan surah Ibrani pasal 5 ya misa nakua belana mintu na tomina kapua ia mau diangka
umbendanan tolino diona kamenomban langan puang matua kumua ia noloan pemala sia suru belanna mintu kasalanna tau ia kelan pangosok dolo perjanjian lama ia ke umpalakui kagarisan kasalan lako puang matua tuto Israel napalaku lendu ipe mala susi duka to lan untarima kagarisan kasalan na tarima ulendu ipe mala kape malaran dio olona puang matua na soyanan tomina na ia tu soyanan tu na nakalekei tomina kapua na akelei tomina kapua pak kamase mairingan na la kotorro tolina ia motu kasalamaran tangia kamawatangan kakuasan siapa barangan ulendui karitutuan ma pasare lako puang anna tontong umbak giki karongkosan sia katuan sia kamarampasan amin kadan na puang mai komita mas sambayang kure sumanga puang ia tu dio nakada maseromi pasakekan ulendui kuasa pena masalomi na deno na ia tekada maseromi tontong la unala baagi unala tan lan katuangki ambek mamaselan suruga melambi ito temo kipas sambayangan tu kombongan ni lante tanga-tangana jemaat rama sia mintu kombongan lan ruang virtual pasakekan nio puang pakaboro isia kamase lan untamui yang loba aru lan untamui mak rupa-rupa pengkarangan ulendui alloba aru yate kamu puang la umpasake kombongan tu ma ulang tahun pernikahan na mintu berkat-berkat lako kalena kamu puang la umpasake kipas sambayangan tu kombongan lan pengkarangan na toruan ambe toruan nindo toruan anak lan kapasikolan na toruan ampo lan tumbuh kembang kamu puang la umpakaboroi kure sumanga puang tu mama semi siapa kaboromi atu totemo situru sola mintu kombongan kipas sambayangan tu persiapan penguraian emeritasi pendeta Maliku kamu puang la umpasake deno pana emeritasi boleh berlangsung dengan baik susi duka totu peneguhan pendeta kamu puang la umpasake ambek mamaselan suruga kipas sambayangan duka tu mak rupa-rupa sarak lante tanga-tanga na kombongan ibadah rumah tangga ibadah OIG nama rupa-rupa pelayanan kamu puang la umpasake ambek mamaselan suruga kipas sambayangan tu taumi untamui mak rupa-rupa katuan kipas sambayangan tu marasan lan duka cita kamu puang la umpakatanai kipas sambayangan tu Bapak Petrus Pasepang mitambai kaboro tu indok kaboro ibunda Bapak Petrus Pasepang ya motu ibu iye baki puang kamula mendadi toma apakatana tunggak mitambai kaboro tonalo Senin tanggal 8 Maret dotoraya kamasei siapa katanai kipas sambayangan tu Selma sola adinna belana mitambai kaboro tu Ibu Maria Runduk Padang hari Rabu tanggal 10 Maret kamu puang la umpakatanai mintu keluarga ambek mamaselan suruga ten moto tulan tanga-tangana kombongan ia tuto matuangki sang silurangki la dirawat nadio banua paadampian yo rumah sakit sia yo banua kamu puang la umpa maleke sia la pakaboro
Kipas sambayangan tu Bapak Delvin Sambo sementara dalam perawatan, Ibu Ani Lebang sementara dalam perawatan di rumah sakit. Kamu puanglah tontong kaboroi temoto tu tomatuangki sasang siulurangki belanna lantahap pemulihan dio Banua, Ibu Agustina Patongloan, Ibu Dorce Tumembo, Ibu CH Dengen, Nenek Boko, Ibu Matius Ruru, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Dengen, Bapak Oni Lakbu Awal, Bapak Iye Salulinggi, Oma Keti, Ibu Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Ibu Ludia Kandola, Dara Vince Mekowihan, Bapak Samuel Kambuno, Bapak Yusuf Dengen, Ibu JS Banne, Saudara Naftali Minna, Ibu Hermin Bongga, Ibu Yohana Bura, Bapak Agus Mangi, Ibu Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Ibu Ruth Agustino, Bapak Yakobus Pagiling, Ibu Eri Tikara, Ibu Baharudin Dendang, Bapak Yakob Buang, Bapak Peter Tenna, Ibu Peter Tenna, Ibu Hermin Barang Ruse, cucu atau anak kami Obilia Tikara. Kamu puang la tontong umpama lagai, umpama leke, ia temai taumi. Kipas sambayangan duka puang tu proses pembangunan ruang serbaguna, ruang sekolah minggu kamu la umpas sake. Kipas sambayangan tu mintu kombongan mi lan untamui persiapan la divaksin COVID-19. Kamu puang la pamatoto kamas solanasang ki tontong matoto untingayo te pergumulan belanna COVID-19. Puang la usi solangkan umpasake tu dattoro, umpasake pemerintah lante tanga-tangana katuangki. Pagarikan puang siape balikan ke masambayang kalampung Yesu puang pelabakna kasalangki. Amin. Salama melambi puang tontong urondongki solanasang. Kure sumanga.